Ki te whei au ki Te Ao Mārama. Kua whai hua nui ētahi me mapare mata Māori I te hekina iho o Chris Whaafoirao ko Trevor Mallard. I'm promoting Kitty Allen into the Justice portfolio, and she also picks up a new associate finance role. Ka whai mātauranga ētahi ui te Tai Tokerau te tikanga o Puanga me Matariki I tēnei ao hurihuri. Kia whakarawe rawa, kia whakanuia I ngā hua, kua pahure ake nei, me whai haere I ngā hua, kai mui te aroaro. E mētara koura kai te pai mā te kapa ngaiō o Aotearoa I te whakatahinga o ngā kapa iho pūmanawa o Tahiti I te whakataetae o Te Ao. Ko ia te kini me ki o tēnei o ngā hākinakina ki roto Aotearoa. No reira, I tāua ako mai aia, me tai atu, tino pai. E te ti e te tārarau mai ki Te Ao Mārama. Ko nā Minita me nā mema pare mata Māori, tērā kua piki tūranga I nā whakatauna a te pirimia I te wehena o Chris Whaafoi, Minita take pāpāho, rāwa ko te māngai o te whare ko Trevor Mallard. He oi te maha o nā kupu tātā I rere mo ētahi o nā mema I heke tūrana ētahi atu. Anei te pūrongo a tā mātou karere take tōrangapū a whasitiri te wake. Kua heke tūranga. Minister Chris Whaafoi has decided to leave Parliament to spend some time with his family as his youngest son starts school. Trevor Mallard will step down as Speaker in mid-August as he prepares to take a diplomatic post in Europe. Ko Māori kua piki. I'm promoting Kitty Allen into the Justice portfolio, and she also picks up a new associate finance role. And Willie Jackson now picks up the overall broadcasting portfolio, which he comes to with extensive sector knowledge and experience. Mr Speaker, my question is to the Minister of Police. I ka hatātahia Poto Williams Minita prihimana mo ngā take kenge kua pahu ake I ngā maramata tanei. Aha kua kanoho tonu ia ki te runanga whaiti o te kāwanatanga kua tangohia tana kōpaki o pe prihimana. Poto is a capable minister and retains my confidence. That's why she is still in Cabinet. But change is required. Ko Chris Hipkins te Minita prihimana hou. The Honourable Chris Hipkins. Kua au atu te wā a Adrian Rudolphe e whakakia nei te tūranga o te māngai o te whare. You are correct. Sorry, I miscounted. I nai nei he mea tautoko ia e te primia kia noho mai hei māngai. Ki te eke, ko ia te māngai Māori tuarua I Aotearoa. The Honourable Willie Jackson, when I say order, you sit down. Hei tā te primia kua noho mai a Mallard hei kai whakaako ia Rudolphe e pai ai tana whakawhiti. He's worked closely with Adrian Rudolphe as Deputy Speaker for that purpose, and we will be nominating Adrian to replace him in this role. E angatua na ngā kanohi ki ngā marama e haere ake nei e ki te pea I ētahi panonitanga hou. Whatitiri te wake Te Ao Mārama. He whakataeranga hauora āwaha hou kua whakarewa ki te rohe o te moana toi. Hai āki I ngā ākona ki te tātai niho kia pai ake ai te hauora o te waha. He kotahi mano prae he niho ka tukuna ki ngā tauira o te kura tuatahi hurino I te rohe, I raro I te kaupapa o Share a Grin. I tai atu a Nia Williams, kai tākaro o te kapa o ngā mamaku ki te whakarewatanga I te kura gate pā ki Taurana. Te wāhi e kura ana wāna tamāhine tokorua. Ko tā tēnei māngai o Share a Grin, ko te hauora niho he kaupapa titikaha ki tōna nākau. When I was younger, I suffered some bad tooth problems, and my mum didn't really know that there was readily help available. So for us, it's about, knowledge is power. So sharing that with our communities and making sure that they know that there is help there ready to be given to them. We need that service to be more accessible, and some toothpaste. And yes, when those toothbrushes run out, if we can either reduce the cost or make them free so that it becomes a habit that can be sustained throughout our community. Ko nā iwi o te Tai Tokerau tērā, kai te whakahaere wānanga I raro I te ingoa o te rawena, hei whakanui I te tauhou Māori o Matariki. Ko rawena te kupu I te Tai Tokerau mo te whakanui. Nā ko Puanga ke te aronga o taua wānanga kaua ko Matariki. E ai ki te pūrongo a tūmamau harawira e whai ake nei, ko tā te rawenga he whakaara ake anō I ngā mātauranga onehe me te whakahāngai ki tēnei ao hou.
Anō te pai me te āhua reka o tā te iwi noho ki te whakanui I tēnei te tīmatanga o te tau. Kia whakarawe rawa, kia whakanui I ngā hua, kua pāhure ake nei, me whai haere I ngā hua kaimua I te aroaro. He kaupapa nui tēnei ko Matariki, e ara he hararei noiho, engari he kaupapa rangatira, mō te motu, mō te iwi katoa. Ko tā te rawenga, he whakahōnore I te mātahi o te tau Māori, e ai ki tā te Tai Tokerau titiro, me ki ko te tūhura, ko te hauhake, I ngā tikanga e pāna kia Puanga me Matariki. Ki te hakamaumahara I tō tātou nei tupuna, ko te hautapu te ingoa o tērā, ko te kākara o te āriki I tētahi atu ingoa o te motu nei, ko te umu kohu, te umu kohu tētahi atu o ngā ingoa. Our ancestors learnt through gameplay. So in every hui and hakari there were games played to cement relationships and also advance technology. So I think it's undervalued at the moment, and I think if we can dig a little bit deeper, I think it will really enhance our education system. Ko me keila mō tētahi o ngā tauira I hara mai I tāmaki makaurau ki tēnei wānanga, hei tāna he matekai nōna ki te mātauranga, I hara mai ai ia ki te nōta. I guess with wānanga, you have to stay fluid. As it can go all night or it can, finish off early, but you could really feel the power in the room and everyone was just interacting. Engari te hea kai o te hehia o te reanga hau ki te whai mātauranga, he miharo. Nā, ka puta tonu te miharo me te rawenga o enei wānanga tainua atu ki te aranga mai o Puanga o Matariki. Tumo mao harawira, Te Ao Mārama. Kaitua ke tonu ka whiriwhirihia, me nā rānei kua tai te wā ki te whakahui nā ture kēne ki Aotearoa nei. Hoki mai anō. Ko tahi ana he te whāinga o nā pire e rua kai mua I a paremata I tēnei wā. Ko te ētahi ko te pire me matūmata I Tiaraori Waititi, kai ārahi o te Pāti Māori, me te pire whiringa rārangi a Chris Whaafoi, Minita take pāpāho. Ko te take o aua pire e rua nei, kia ngāwari ake ai te huri a ngai Māori ki te rārangi pōti auraki, ki te rārangi pōti Māori rānei. I tēnei wāka hei te tangata te huri rānangi pōti ia whātau. I ko ake nei I kōrero tahi māo kōrauri Waititi mo tēnei take, me te whakarerekētanga o nei pire e rua. Awa ko ngauri te tanga, kia inunga I te whakaaro ko tai kia tare anō ki te Māori, te peke atu mai tētahi rārangi ki tētahi rārangi. Koina te ori te tanga, ko te rerekētanga, ko ki te amātau I te kaikiri o te piri o te pire e nāe tunu nei. E kia nei e kore tare te neke I roto I te waru tau. No reira, rua te kau, ko te rua mano tau mā waru, te electoral option. Ngā mea hihi ana ki te peke mai te rārangi whānui, ki te rārangi Māori, e kore tarea. No te mea, ko te next electoral option, ko te rua mano rua te kau mā whā. No reira, ka mihi rātau I te rua ngā tau pōti, te 2020 e te 2023. Ko te tau pōti ka tare rātau te peke mai tētahi rārangi te teirangi ko te 2026. No reira, ko tētahi atu me tini te ingoa, mai te general role ki te non-Māori role. Ko te mea, me mena ka tia nei ko te general role, ko puta, ko rewa hau kia Māori I te whakaro a Pāke, e pera no I te karere he kai no Pātiki ea. Me te mea hoki, te Māori role te general role, e ne ka tia nei te general elections. Koine te rereketa. Me te mea hoki ka tare anō ki te tini I ngā rohe poti. E mea ka nui ape te hunga Māori perunga I te rārangi Māori, ka tare anō ki te tini I roto I te rua tau. Koe hoki te rereketanga o tēnei pire, hara mo te teke rārangi no.
Nō reira ka tautoko rānei koe I tēnei pire a reipa. Ka tautoko no te mea, te wahanga, he wahanga pakupaku no. Engari, ko tāku ki a reipa, me haere ngātahi. Me haere ngātahi taku pire, me tō rātau pire. Kia tare anō ki tātou te heke. Ki te taumata I he tiana a Māori ki roto I ngā mahi poti. Ki te kore, heka kai raro tuni tātou I putuana. Nō reira, ko tāku ki a reipa, ka tautoko, mena ka tautoko rātou I tō mātou pire, kia haere ngātahi. Nā, I roto I nā whakaputana pāpāho a te Pāti Māori, ko tāu he kaupapa mau here tēnei ne. Nō reira, ko tāu ki te kore rātou e tautoko I te kāwanatanga, ki te kore koutou e tautoko I te kāwanatanga, ki te kore rātou e whakae te pire nei. Ai, no te mea, ko te mahi pōti tēnei mo te Māori. Me mea ka rakangia tātou ki waho, hika, ka tautoko I awai, ka tautoko mo te ahanua. E kore mātou mo te tautoko. Marakai te korora te Pāti Māori ki ngā Pāti ake. Me mea ka aro koutou, ki hangaia I tētahi whenua hangai tō ki ngā ahuakonga te tiriti o Waitangi, ka tautoko. Mena kare koutou tautoko, kare mātou ko tautoko I a koutou. Kono ki tō mātou kororo I tēnei wā. Me paua tēnei kaupapa kini. Rawari kia huri tāo ki tētahi atu kaupapa I nei ki nā take ki te taho nā kēnge. Te ahonei ko tino tai ki weri. Ki o whakaro me māro ake nā ture e kara whiu ana ki nā kēnge ki Aotearoa, ka hori rāne? Well, ka reo te tautoko I te rārangi e whai anei e nā hinara mea e kore rawa. No te mea ko te nuinga o ngā tāngata kai roto I ngā kēnge nā tātou. Kai roto rātou I ngā kēnge nā ngā tāmitanga o te ture, nā ngā tāmitanga o ngā whakaro pāke. Whakaro anei e tāmina I a tātou. Nō reira ko tāku, me pēhera te noho tahi me ngā kēnge, me te kōrurati ki a rātou, me pēhera te pai oranga mō koutou. Ki te mahi tēnei, te poro paihana nei, kia nei e nā hinara me ek, ka pēhi rātou ki roto I ngā kokonga pauri nei, o tēnā hapori, o tēnā hapori. Ka roa rātou e huri tuara nei, ai te kāwanatanga e ngā hapori ake o Aotearoa. Ko tai te wā. Me pēhera te whakawhanaunga rātou ki wā rātou iwi. Me pēhera te whakawhanaunga rātou I wā rātou hapori. Kei reke te oranga mo tēnei kaupapa. Kauaka ko te nui o te pīmana, ka whatu pū ki a rātou no te pēha. Ka whatu pū ki te pīmana, ko tai no te hua, ko tātou kamai. Rawari, waitisi, kai arahi takirua o te Pāti Māori tēnā koe I wau nā kōrero. Kia ora. Kai te āki a Kevin mea lamu o Pango o Mua I te hunga tāne Māori, Pasifika hoki, kia matua whakaaro ki tō rātou hauora I tēnei marama. Ko Kevin te māngai taunaki o Checkmates PI. He rōpū e āki nei nā tāne kia whaioranga, kia tiaki a rātou anō me te kōrero I nā take whakamātau hauora. We can put that word out there, but if you don't know what it is and how to do that, it becomes a real challenge or a chore. So, being able to get some right people in to help our men do that and feel comfortable, and that's being able to create a space where men feel safe and feel comfortable doing it. Hai muri I nā whakatairanga, he mētara koura kai te pai mā te kapa ngaiō o Aotearoa I te whakatahinga o ngā kapa iho pūmanawa o Tahiti te whakataetae o Te Ao. Nau mai anō. E kore e tai atu nā iho pūmanawa waka mo Tahiti ki te whakataetae hoi te reo Te Ao ka tūki piritana nui I te marama o here turiko kai tēnei tau. Nā reira, ko o tātou wake o Aotearoa, a rā te kapa ngaiō wakatera ka eke panuku pea. Hoi anō, ko te whakataetae matua hoki ko te paki hoi ki te hoi ki nā kapa no wāhi ke kia whiwhi ai te kapa ngaiō ki te mētara koura. Kai a tāmati tiana nā tēnei pūrongo. E whai ana I te mātangi rua o te wakāma. He waka para ruti, te takari nei. He au I hara I te mea ko te wae anake te wāhi whakaungungu, ki roa whare hauora hoki haere ai ngā whakapakaritanga tinana. I've been involved in an elite campaign, and
it's really cool to see the younger fellas, and you know, majority in that mid-range. But it's awesome because you see the young fellas, you know, they'll come up and come through, and the culture will come from the more experienced paddlers like Tupu, Mitch, Paul. E ai ki te kapa paki tamatāne, tāne pakeke o Aotearoa, o nei ngā hua o te whakapetongo ai. Strategies for paddling will change, like the science behind it is, you know, and sports science is just getting better and better, so with that comes better technique, better training, better fitness training like we've done today, and stats and stuff like that. Me wai kai pakia kai tāia noa iho tea e ia kai hoi e nei mahi I ngā reanga e toru he mahinga ngātahi. To experience what they'll go through as they become elite paddlers and they're running this stuff, it's like I have a better vision of what it looks like when I coach them. Ai te rua marama tūtaki atua ia Aotearoa ki ngā pārai roa o Te Ao, au ngara ngena no Tahiti, nā te mate uruta mai te pakanga I rūhia, rātau me ngētehi atu whenua I whakaputa ai I te whakataetae. Ki roto nei, te kapa, ētahi tangata whātikau, neke atu I te pakeke, no reira, I te haere mai ki roto I tēnei o ngā kapa, tino hikaka me ki te ako mai I rātau. He ao e ara mai hetoa, ko te toa kai meke kai whana me ke taumaha o mua tērā Jason Reti, ko koa whiria ki te kapa tāne pakeke, ka hoe ki piritana nui. And that's it! That is over! The spinning backwards, and the Colossus has fallen! Ia marama haere atua ia manawa Erwin I te tairāwhiti ki tāmaki, ki te haratau tahi me te kapa, me ngā iho pūmanawa o te wā. Ko ia te kīngi me ki o tēnei o ngā hākina ki roto Aotearoa. No reira, I te ahua ako mai aia, me ētahi atu, tino pai. Trying to blend as a team. So I suppose we're trying to like make sure that we all look the same, and canoe is trying to run right with all the combos that we all get chucked into. So I think we're just trying to gel more and be comfortable together in the team, I suppose. Ko koro I te tongi a kai hoi no te karapu hoi o Porirua no tērā, e mea ana kei ngā kai hoi taiahi, tāne pakeke mai anō hoki, te ahi o te whakataetae e mura ana. It's kind of good to kind of like, I was trying to keep up with Casey and the pilots, but I don't think it happened. And it's pretty awesome to see guys like Jace from the Masters keeping it real and, you know, letting us young fellas know when we get to that age, it's not the end of the world. We can still make it to an elite level. Yeah, not saying you're old, Jace, but you're still a bloody weapon. E te kaumārua katoa ngā kai hoi te kapa tāne whānui o Aotearoa. Ai te kotahi marama whakakotahi anua I ngā kai hoi ki te whakarite tōmua I te taumā heke o Te Ao, haia ākuhata. Tāmati tiananga, Te Ao Mārama. A kua whakaingoatia e Ian Foster tana kapa o pango tuatahi o te tau mo te tukina kia airani hai te otinga o tēnei marama. Kona ingoa nui e kua mahue ki waho kona pautoko Māori ko TJ Pere Nararau ko Brad Weber. He oe he maringa nui pea tērā ma Clayton McMillan I aia e whakarite I tana kapa Māori. Kua hau atu ko whalea whakatawa hei kanohi hou ki taua tūranga. Kei reira toru na kanohi Māori ko Aaron Smith ko Cody Taylor ko Dane Coles rātou ko ngā tuakana taina I o ane a Rico rau ko ākira. He toko ono katoa nā kanohi hou ko whakaingoatia rā ko whakatawa ko Lester Whainganuku ko Aidan Ross ko Peter Gus Soakula o te ake ko te kāpene o mua mo te Kapa Warriors I te whakataetae NRL a Roger Trevasashek rātou ko Stephen Pirofeta. Ano hotonu ki nā take hākina kina ko te kapa pulse o te wānanga o Raukawa, te kapa tuatahi kia toru ana wikitoriatanga I te taitara ANC Premiership. Nā te kaia ko nā Yvette McCausland-Dury, te kapa iarahi kia rima te kauma ono wa rātou piro, ki a te kapa Robin Hood Stars e toru te kauma whitu piro I te whanganui a taraina pōnei. Hei kōrero ki tēnei take, ko tā mātou mātanga poitara whiti, ko Maruta Whaorere Delamere. Nau mai ki te hōtaka e Maru, tuatahi ake, kia ora. Nā ka katahi te tākoro paia, te kapa no te kāinga, te kauma iwa piro ki mua, tēnā kōrero mai mo te taha ki te ārai.
Ai tino ki te mātau I te horonga o Alia o Christiana Manua Raua ko Kelly Jury. I roto I tērā porohita I tā rātou ārai. Ai ki te anō hoki I te kaha pakari o te hononga I Wainganui I Tiana me Tuarau Raua ko Alia Dunn. Nā whai anō I kaha pakari te tima pulse I te hauwha tuatahi, wai hoki I āta eke I te hauwha tuarua tuatoru a nā waira ka wikitoria. O tika tau ko tā Alia Dunn, he tika hoki o tana o wana mahi piro, e iwa te kaumawha ora te pai o wana mahi piro. Ka karanga no hia Alia ki nā kapuna Te Ao Mārama? Ko tētahi pātau nui kia Alia Dunn ko te taumata o te pakari o tōna tīnana. Mā reira ka kōwhiria e Nolin ki te kore. Ko tētahi pātau tino nui ka pēhea kia Alia I aia e tākoro ana ki ngā kapa nui kia ingarangi kia Aotearoa I roto I te kapa rarau he hiriwa no reira. Tāria te wā tātou ka kite mena ka kōwhiria e ia. Nā hei tērā marama ka whakakao atu nā kapuna mo te whakataetae Kebri nei. Ko ai mā ka tohua ki te kapa e ka hurangi Nolin taurua? Ai ki te mātau I Kelly Jury Raua ko Christiana Manua kāre kore me uru atu Raua ki te kapa. Sulu tone Fitzpatrick anō hoki. Ko te pātai nui ko wai ka whiria e Nolin ko Phoenix Karaka ko Kayla Cullen rānei. Nō reira, ai he nui ngā pātai I mui te aruaro o Nolin I tēnei wā. O tāpiri atu ki tēnā ko nā tāne, ko te kapa tuatahi o Aotearoa me tētahi kapa tāne wahine nei, tāne wahine tono ka tākoro, ko wai mana mea kairangi? Ai, ko tētahi pātai nui mena ka whiria e te kapa hanumi o Aotearoa I ngā wahine e tākoro hanumi tonu ana, I ngā wahine kāre e eke ana ki ngā rarau he hiriwa rānei, ngā wahine e tākoro ana ki te ANZ Premiership. Koera tētahi pātai nui, engari ka kite tātou I te hunga rangatahi, e tākoro ana I ngā tāne rangatahi, I ngā kōtiro rangatahi anō hoki, e whakāturi ana I te tāhua o tēnei hākinakina. Ka pai maru tā whaorere Delamere atu I rarotonga. Tēnā koe whai wā kia mātou o Aotearoa nei o ai kōrero. Kia ora. Nā kia huri tātou I nei ki nā matapai huarere. Ka mahia ke nā rangi ki kaetae hei te ata, engari ka ua anō hei te pō. I te tonu te kōrero ki tāmaki makaurau, a ka paki haere ki rotorua. Tūranga nui a kiwa, he rangi paki ke, engari he hau titi pārera ka papuhi ki reira. Ka marangai ki ngā motu. Heke iho ki te tonga ka kaha te papuhi o te hau kiwi tāeki, ara he hau nota weta tērā ki te taone matua, ko ia ki ngā wāhi mārake-rake. Whakatū ka kōpata te ua hei te ahiahi, he rangi a tāhua mo te nuinga o te rā ki o tautahi, engari kia tūpato koutou I tāhuna mo te hukapapa ki ngā rori, ko patapata te ua ki Waihopai. Akāti, mo te whānuitanga wā mātou kaupapa, tēnā toro atu ki te taupānga a Te Ao Māori, tiro ia hoki tā mātou whārangi ipurangi. Nā hei whakakōpani ake I te hōtaka, ko te waiata tira nā whāngara maitawhiti, me tā rātou tū I te matatini ki te ao I te tau te kaumaiwa, e te tī, e te tā. Noho atu koutou I roto I te rangi Māori e.